Tariki 16 Ukuboza duhimbaza abatagatifu Ananiya, Azariyasi na Mizayeli. Turahimbaza kandi Eusebiyo umwepiskopi, Arubina umubikira n'uwahowe Imana, Aderayida umwami, Hiridemani umwepiskopi. Mutagatifu Aderayida yabayeho ahagana mu mwaka wa 931 kugeza mu wa 999. Aderayida amaze kuzuza imyaka 16 avutse, yashyingiranywe n'umwami w'Ubutaliyani. Ntibyatinze, hashize imyaka 3 gusa arapfakara, umugabo we yicwa n'uwashaka kumuzungura ku ngoma. Aderayida arafatwa, arafungwa, ndetse hafi yo kwicwa, nuko agira amahirwe cyakora ashobora guhunga. Aho umwami w'Ubudage Otto amenye amagorwa ye, aza kumushaka aramutabara, ndetse nyuma barasezerana kuko nawe yari yarapfushije umugore. Umwami Otto amaze gutanga, Aderayida niwe wasigaye ku ngoma, aza gusimburwa n'umuhungu we w'imfura. Aderayida yagize ishavu ryinshi kubera abamuteranyije n'umuhungu we, nyamara byose abasha kubyihanganira, akabitura Nyagasani. Yari umubyeyi ukunda abakene, igihe cyose agahora azirikana icyatabara imbabare. Aderayida yubakishije ikigo cy'abihaye Imana, ari naho yapfiriye afite imyaka 68 y'amavuko. Turahimbaza kandi Mutagatifu Eusebi umwepiskopi n'uwahowe Imana mu mwaka wa 371. Mutagatifu Eusebi yavukiye muri Sardenye mu kirwa cy'uburengerazuba bw'Ubutaliyani. Se yapfiriye Imana mu itoteza rya Diocletian. Nyina azi Roma, n'abana be bose bari abigishwa b'ukwemera gutagatifu. Papa arababatiza bose. Muri abo bana, umwe muri bo amwita Eusebi. Eusebi uwo akura ashaka kwiha Imana, nuko aba umusaserdoti. Papa amugira ndetse umwepiskopi wa Variseyi. Aho abereye umwepiskopi, Eusebi yiyemeza mbere na mbere gushakira diyosezi abasaserdoti b'intungane. Niwe wabareraga, akabigisha kenshi ubwe n'amasomo yandi. Ikindi kuri Mutagatifu Eusebi, nuko yarwanyije rwose abayobe babigisha b'inyoma. Kuba batari hafi ya Roma kandi ibinyoma byarangaga bikagwira, Eusebi afatira kuko yari umukuru w'abepiskopi benshi bari hafi ye, nuko arabatumiza ngo bajye inama bazashyikiriza Papa. Bituma hazamo n'abepiskopi b'abayobe. Eusebi ariko arabibona, ahita azana credo gatulika kugira ngo bose babanze bayishyireho umukono. Abayobe babyanze barabaca. Umwami w'igihugu ariko aba mu gice cy'abaciwe, nuko nawe aca Eusebi mu gihugu cye. Aho umwami apfiriye mu wa 361, Eusebi asubira muri diyosezi ye. Abakirisitu be bamwakirana ibyishimo bitavugwa. Abayobe ntibabyumva ariko bareka kumutoteza. Baramukurikiranye kugeza igihe Eusebi atanzwe, azizwa kwanga guhakana ubugatulika. Nta kitigwa no kuba ingenzi birigwa. Ihatire kubayo. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi. Turahimbaza b'abana batatu,
Ananiya, Azariyasi na Mizayeli, abahowe Imana mu isezerano rya kera mu buvumo bwo hafi ya Babiloni. I Forumi muri Kampani turahimbaza Mutagatifu Alubina, umubikira wahowe Imana ku ngoma ya Desi. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na Komisiyo y'Itumanaho ya Paroisse Crete Congo Nil. Murabyumva mu ijwi rya André ku bufatanye na Holland TV Rwanda. Mugira amahoro.